Ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe ukurikira Elmo Pod, niba warakoze subscribe, thank you so much. Niba utarayikora, this is your time, iki nicyo gihe ngo uyikore. Tuje rero muri kakanya ka update, nagira ngo turebe n'ayahe makuru agezweho. Bimwe mu bigezweho nuko reka duhere ku gitaramo Migabo live concert. Ni igitaramo cya Cyusa Ibrahim kiri kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 8 z'ukwa gatandatu. Hageze akaba yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru ndetse n'abazamufasha muri icyo gitaramo, barimo Chris Niti usanzwe uzwi nka producer mu Bisumizi, akaba ari ubwa mbere azaba agaragaye mu gitaramo kinini nka kiriya Migabo live concert cya Cyusa. Ibintu yanishimiye ndetse harimo umuhanzi Luti Joel, Maria ndetse na Maria Yohana. Rero muri iki gitaramo abantu bakaba Cyusa akaba yatangaje yuko kugira ngo gikorwe ari igitekerezo cyavuye ku mugabo witwa Muyoboke Alex. Uyu Muyoboke Alex ngira ngo muramuzi, ni manager yamanaginze abahanzi benshi bagiye batandukanye, yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yaho, cyane cyane i Burundi na Uganda. Ndibaza ko abantu twese turamuzi muri showbiz nyarwanda ndetse n'uruhare yagiye agira n'ubu akomeje kugira. Yavuze ko rero azi neza Muyoboke cyane, abyina mu matorero atandukanye yagiye acamo, ndetse anaririmba mu mahoteli agiye atandukanye hano mu Rwanda. Yakundaga kuririmbamo cyane inkera gakondo, ibintu nk'ibyo. So ni igitekerezo yamugiriye ashingiye kuko amuzi kandi anazi neza yuko ubwo bushobozi abwifitemo bwo kuba yakora igitaramo ndetse abantu bakanacyitabira. Ni igitekerezo yamugejejeho. Cyusa nawe yari ari kubitekereza ariko atarabishyira mu bikorwa. Muyoboke rero yabaye nk'imbarutso kugira ngo Cyusa ategure neza iki gitaramo. Ntibyarangiye kumuha igitekerezo gusa kuko yaramufashije, ndetse n'uwitwa Fiacre avuga ko ari abantu bamuba iruhande. Iyo bitaba bo ntabwo yakabaye yagutse ku rwego biriho ubu ngubu, ntiyakabaye ageze aho ageze. Iki gitaramo kizabera muri Camp Kigali ku munsi wo kwa gatandatu ku itariki 8 z'uko kwa gatandatu. Urumva ko harabura umunsi umwe ngo kibe. So ni igihe rero cyo kujya gushyigikira uyu mugabo uririmba injyana ya gakondo, ndetse n'abazaba bari kumwe nawe, yaba Chris Niti uyu usanzwe ari umuproducer mu Bisumizi, yaba Luti Joel ndetse na Maria Yohana. Ni igitaramo kizaba kiryoshye ku rwego rwo hejuru. Twitezemo kubyina gakondo, twitezemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nkaba nawe gushishikariza kugura tike kugira ngo tuzajye kuryoherwa n'iki gitaramo. Mu yandi makuru nuko umuvugizi wa RIB Murangira Thierry akaba yavuze yuko abahanzi bamaze kurengera baririmba indirimbo zirimo iziteye isoni ndetse izitubaha ikiremwa muntu. Mu magambo yiwe yagize ati: muri iyi minsi haragaragara abahanzi bamwe bahanga ibihangano birimo ibitutsi noneho wumva bituka icyo bita ikiremwamuntu. Biteye ubwoba, biteye isoni, bageze n'aho batuka ababyeyi b'umuntu. Hariho indirimbo ureba umuntu yahanze witwa ngo ni umuhanzi, ukibaza nk'uyu yayihanze yanyoye ibiki? Ibi ngibi biturutse kuki? Ibi biturutse ku ndirimbo ziri gusohoka ziganjemo izo kudisingana cyangwa se izo twakita beef, cyane cyane iri kuvugwa kugeza ubu ngubu n'indirimbo Sinabyaye y'umuhanzi Zeo Trap yatukagamo Ishkevin. Ni indirimbo yiganjemo ibitutsi. Abantu bakomeje kugaruka kuri discipline nkeya y'uyu muhanzi. Kugeza ubu rero iyo ndirimbo ikaba yanakuwe ku rubuga rwa YouTube. Ni indirimbo igaragara ko yayihanganye umujinya uteye ubwoba, ari gutuka uwo bita Ishkevin.
indirimbo irimo ibitutsi byinshi bitandukanye ku buryo umuntu atatinyuka kubivuga, ariko bigaragara ko RIB ikurikirana buri kintu cyose, bakaba batangiye nabyo bari kubikurikirana bibaza icyo aba basore b'abahanzi baba bafashe kugira ngo barikodinge indirimbo imeze gutya. Iyi ndirimbo rero nkwibutsa yuko yamaze no gukurwa ku rubuga rwa YouTube, aho yari iri kugeza aya magingo itakibarizwaho. Twitege ko part 2 yayo yateguje yo izaba imeze, ese izaba irimo ibitutsi, ese azakosora, azahindura kuri Semana aho byifashe cyangwa nta birimo. Ibi byose nibyo guhanga amaso, ariko ubuyobozi bukaba bwibutsa abahanzi kwibuka discipline mu bihangano byabo bari gushyira hanze, cyane yuko ari ibyo kubandagaza, atari bitabahesha agaciro muri rusange. Dr Kingsley w'umunya-Nigeria akaba yamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda, aho yitabiriye igitaramo cya Iwacu Comedy gitegurwa na Zubi Comedy Sam ndetse na Seti. Akaba yageze mu gihugu aho akitabiriye iki gitaramo kizabera kuri Expo Ground hariya Igikondo. Ni igitaramo rero kizitabirwa n'abakomediye bagiye batandukanye, barimo n'uyu munya-Nigeria ufite izina rikomeye cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok ndetse na Instagram. Ubu tuvugana akaba ari mu Rwanda, aho yaje kukitabira, kikaba kigiye kuba ku itariki 9. Akaba aribwo iki gitaramo nacyo cy'urwenya kizaba kirimo rero abakomediye benshi bagiye batandukanye, aba MC bakomeye nka Anita Pendo, abakomedi nka Josh Rufendeke, kizaba kirimo Umushumba, MC Nario ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Iyi akaba ari indi proti nayo yo kwitabira muri iyi weekend. Kandi kuri uyu wa gatandatu iki gitaramo cya Seka bakaba bari bubanze gukora amatuwa azenguruka mu modoka mbere y'uko haba Grand Festival ku cyumweru. Bakaba bari bubikore mu bice bitandukanye, bagenda mu mabisi yo muri Kigali yerekeza mu bice bigiye bitandukanye. Akaba ariho bagiye guhera, ni mu rwego rwo kwegereza abakunzi babo urwenya, cyangwa se kubereka ko abanyarwenya babegereye. Ko utuma twishima Budara yagaragaje yuko yishimiye iyi tape ya Riderman ndetse na Bulldog, siwe wenyine ndetse na ambasaderi w'u Rwanda uba Singapore nawe yagaragaje ko yayishimiye. Minisitiri rero w'urubyiruko yagaragaje ko yishimiye indirimbo yitwa Nkubona Fo, avuga yuko iyo abonye umuntu ukinira ku isahane y'undi muntu nawe amubona fo. Akaba yaranaje kubemerera inkunga, aravuga ati nubwo izuba rikaze ariko baganira ku cyo baba bakeneye yuko yabafasha. Mu kiganiro na Yago kuri Yago TV show, Bulldog ndetse na Riderman nabo bakaba barashimiye aba bayobozi batandukanye bongeye kugaragariza urukundo rwabo hip hop, bibutsa abantu yuko hip hop atari injyana y'ibirara, ahubwo hip hop ari cyo kandi bitavuze yuko ari ibirara. Ibi ngibi rero bikaba baranashimangiye yuko we never know anytime bashobora gukora igitaramo cyabo uko ari babiri, bakaba bategura igitaramo bahuriyemo. Birashoboka cyane yuko bavuze ko habonetse abaterankunga babatera inkunga kugira ngo ibi ngibi bikorwe, babikora, kandi batanabonetse ubwabo bashobora kwishakamo ubushobozi bagakora igitaramo. Urabyumva gute? Witeze igitaramo kimeze gute cyategurwa n'umuhanzi Riderman ndetse na Bulldog? Ubundi uyu muhanzi Riderman yaramenyereje abantu gutegura ibitaramo bigaruka buri nyuma y'umwaka, ariko akaba adaherutse kubikora. Rero mu buryo bwo gushimisha abafana bakomeje kubasaba yuko babikora cyangwa bakanakora part 2 y'iriya tape bari bashyize hanze, nabo bavuga yuko izo message zose bazibonye kandi baziha agaciro, bakaba bategura ikintu anytime soon, bakaba bakora ikintu gikomeye cyane ko ari aba legend muri uru ruganda rwa music nyarwanda cyangwa se
aribo shyiga ry'inyuma mu njyana ya hip hop, bari mu bakundishije abantu iyi hip hop ndetse aribo iyi muvoma ya hip hop yatangiriyeho. Ko umuhanzi indirimbo yabigeze kure cyane y'umuhanzi Juma Jux ndetse na The Ben, uyu muhanzi umaze igihe mu Rwanda yaraje mu mikino ya bar yitabiriye ubutumire bwa Hennessy. Bikaba biri kuvuga yuko indirimbo yaba igeze kure we na The Ben. Ni indirimbo hashize igihe kinini bapanga ariko ntibikunde. Muri iyi minsi rero ari mu Rwanda ahagaragara cyane ari kumwe na Aria Cool, bikaba biri kuvuga yuko n'indirimbo nayo yabigeze kure cyane, ko akunda kubiposting, akunda kubaza abantu ati hari indirimbo ndi gukora ni mu guessinge ninde turi kuyikorana. Abenshi bakaba barimo kugaruka kuri The Ben kuko hashize igihe bategura uwo mushinga ntukunde, kandi akaba yarari no mu Rwanda. Naho ibyo kuvuga yuko akundana na Aria Cool, igihari nuko bose bahuriye muri BK Arena bitabye ubutumire bwa sosiyete bamamariza ariyo Hennessy. Bakaba barahuriye rero uyu Juma Jux wagaragaye muri iyi mikino, ariko nta mukino n'uyu n'umwe yigize aririmbamo kuko yabagaje ahagarariye Hennessy. Yaricaraga mu myanya y'icyubahiro yabaga yahawe umuterankunga wa bar mukuru ariwe Hennessy, kandi aba bose bakaba bayamamariza. Naho twerekeze mu mupira, ekipe y'igihugu Amavubi ikaba yaraye itsinzwe na Benin igitego 1-0. Ni igitego cyabonetse kuri corner gitsindwa n'uwitwa Deku. Match iza kurangira gutyo ari igitego 1 cya Benin ku busa. Ariko icyo abantu bagarukaho twese twabonye ni performance yo ku rwego rwo hejuru y'umukinnyi witwa Kwizera George. Yabivugwa bigaragara yuko yarari mu bantu babura kugira ngo ekipe imere neza. Bamwe mu basesenguzi mu ijisho ry'abasesenguzi bakabona yuko uko byagenda kose hari akantu karimo mu minsi iri imbere Amavubi ashobora kuzitwara neza ahawe igihe cyo gutegurwa ndetse no kumera neza. Naho ibijyanye no kwataka izamu bikaba ari ibintu bigaragara yuko habura rutahizamu ushyira mu ncundura, naho ibindi byose bisa nkaho biri ku murongo ndetse biri gukosorwa. Tunyarukire hanze y'u Rwanda n'iki kivugwayo. Habaga amatora y'uko muri Premier League bakureho VAR cyangwa se igumeho. Hakaba harabonetse ijwi rimwe ryonyine, mu gihe icyemezo iyo cyahawe gufatwa n'amakipe bisaba yuko ahurirwaho n'amakipe 18. Bikaba byaratowe na ekipe ya Wolves, ariyo yavuze ngo VAR ikurweho. Ikaba ikipe yari yaranatanze iretere yuko yakurwaho nyuma y'ibyagiye biyibaho mu bihe bitandukanye, ivuga ko byagizwemo uruhare na VAR. Ayandi makipe yose akaba yaravuze yuko nubwo hari ibyo idakemura ariko si kimwe nuko yaba idahari, hari ibyo igerageza gukemura nubwo habaho amakosa atewe n'abayikoresha, ariko hari n'ibindi bintu igerageza kuba yakemura. Naho imikino ya gishuti mu bihugu bitandukanye ikaba irimbanyije i Burayi bitegura Euro igiye kuba itangira vuba. Amakipe nka Norway, amakipe nk'Ubufaransa, England akaba arimo agenda akina imikino ya gishuti igiye itandukanye, abakinnyi bigaragaza mu rwego rwo kwitegura Euro 2024. Ijoro ryakeye umutoza Pep Guardiola ndetse n'umugore we Christina Sella bakaba bagaragaye bagiye kureba NBA. Ni imikino ya nyuma yabaga aho ekipe ya Boston Celtics yari yakinnye na ekipe ya Dallas Mavericks. Ni umukino yaje kurangira ekipe ya Boston Celtics itsinzemo amanota 107-89. Iyi mikino rero ni imikino ya nyuma ya finali ya NBA kugira ngo hamenyekane uzatwara igikombe.